برنامه زانو زاروک دم و خوش به هوانو هنچوان ام هیوید کن که هم باش بن و هر هفته ام دوباره دکن گرینگی ددن تندرستی ام چوانن هوالنا باشن باهوز که ایرو خواتته پروستی آیه باهوز هواله که می پرچالاکه هیرانج به ویرنگیه لباهوسا که زود وسته تو پردلیزی باهوز ما مستبریا برنامه پرگوکی دیدم دلیزه اره از باهوز پرگوکی تو دلیزه اره ام بریا برنامه Nossa, as do pergogelist. جبوی پردوستن و وقتا نیقاش دکن جی پر وسا انرژی داکیتی دبه لهری به انرژی از دبم نفسه Jubana quase tulistik ne alizi. از استیگنالیزم از به انرژی ما به انرژی خو به کوکی داویشن تمام برا وسابه بله هوالو ام به هفته جی به مجاره کی وسا ام بیشن چه مجاره که چه باهوس Wek خوا bombe. باهوس ده هوالو Wek bombe hat. بومبه دبه او مجاره که گله گریک ور هر گاوی امیروجی پیش بری ونه هوالو بکن زانن کو هر تشت اسپکه کی بنگه هکی بی هیه حتی بالسلام بمليون سلام بگلک دمان حتی آستکی قناها کی اوج دبه سدم بنگه هین تشتندن نفسا یک جوانجی دسپیکا هنر مروتی یکم جار چاوا پیدوی دیتیه کو هنرکی چیکه هنرکی آوا بکه هنر بچرنگی دست بکریه واتهی بی گرینگی و تجیانا مده بچرنگی بیه مروین یکم جار دما کو دست به بینه کرنه آن دست به هنر کرنه بچرنگی بچه سدمی کرنه امی وانا نیقاش بکن که هنجی آماده بن ام دست به بکن ام دست بکن اره کرم کن وینه ام نکو وینه نابیشن هنر یکم دست بیگ ام چاوا کارم پیناسه بکن بچرنگی درکتیه تایبتی ام چند برنامه کو ام نقاشی دکن چاوا نقاش دست بکریه آخافتن بچرنگی بیه جلوبرک بچرنگی بونه خوارنو و خوارم بچرنگی بونه نفسه هر تش بینگه هاوی هیه ده همان دمده بینگه هنر جی هیه مروات دست بیگ چما بریا ام بیجن کو نویسکی نا بریا ونه کی پیدوی دیتنه کو بسر شکفتان تشتان خیز بکن و حتی به روژه موره کرم دلکو که مثلا bu çağı مرو زمان تشکی و هاتونه بمرو نکاره وکی هم چتاش خوره دبین نکاره خبر بدن و وی چاخه نکاره تونین حرفا مثلا دبین آیه لی جوان تشکی و هاتونه مثلا گره اول زمانی بزنه بین داوی حرف تون بلا نزیکی هفدو بن سببی اول بوینه مثلا دستی خود خیز دکرم دایناته و بالبویاغه و داوی چه من دستی خود دستی خواه باید دکرن دلکو همانو؟ دکوتت ام لیورن ام جاری کی لیور بونه ام جی مروون ام جی لیور بونه سدم اوی بینگه هین چیه؟ دخوازن خواستنه که چه بهیلن؟ خواستن جبو کو نسل دی و مروو دی کو هاتم ور دخواستن بیشن کو ام جی لیور وقت بونه بیرانی نکی جی چه دکن؟ ام جی لیور جینه ام ور جیان کرنه ام جی بری لیور بونه یعنی دخوازن تشکی بهلن ور بله دست بک بکتگو دست بک دایبتی هوان نمرواتی ام بیجن کو وقت قناخو که خانی کو مالین کو ببینن که چه نبونه هر تم دشکفت جیانه و آخافتن تکیری هندو دمه ده خورد نبیه چه نبیه هیدی افتیپین کو وقت دوی اجدوی وان درکتیه هیدی ابونه پیو و گوتون حتی آتیا استکی تکیری چه بیه و پشت رو بگلک به ام بیجن بریا زانستی و پشت زانستی وسا پیناسه دکن یا حتی کو دیویس هاتیه دیتن شونده او تشتی گوه دمیجی بریا گلک جوره یان هاتیه حتی بدمی و پشت هاتنه نویساندن حتی بدمی جبو بیجی تشتی نو وقتا لیکولین دکن تایبتی وسا ام بیجین کو گلک تشتی کو هین نو درد کهون دیرو که پردو که هرینه نمسا مثلا هین تشتنم ام بیجین بوی رنگیه پشت لیکولینه که جدا دکن تشتی کو دبینن ام دنیرین کو دیرو گلک کهون بیه هر تش به ویرنگی دو گوهره مگوتو بو چو تشتین تقص تونه هوانو هر تم تش دو گوهره باخوز دست بک مروواتی چما پیدوی دیتیه کو بریا و نیان تکیلی دینه چما برای بازه که دن نینه
ماوس بريباتي كيدن مينا كان بيجن بالنفيسي ماوس النفيس جوانا كو زحمة ترو فهمنا كن مروف چونه ماوس بوياق كرنه هم زوتر فهمدكن و هم ميناك إشارة تاداني دكن ماوس جيوسا boyaq bele em bêjin ku boyaqê ku am hem bikartînin gelo hebiye û boyaq çawa hîn rengîn bûne çawa مثلا xêzkirine چیایا و گلا مثلا چیایا و مادرنا رنگ دادن وکی چیکی و مثلا وان گلا آوا وان یه جی چیکا وان گلا جی رنگ دادن rûnê wan heye di xwezayê de hîn em bêjin ku gîha hene rûnê wan di heman demê de wek te got hîn tiştên mesela wek kevirên cuda hebûne wana Evet. kirine wek toz wan bikarhanîne em bêjin ku wek komir jî bikarhanîne Evet. gelek bi wî rengî bikarhanîne em bêjin ku em bêjin rasterast boyaxa ku anha bikartînin wê demê tune biye Evet. gelek bi zor û zehmetî ama li gor demê xwe jî tiştan afirandine li gor demê xwe li gor pêdiviyê xwe tiştan afirandine gelo em bêjin ku wê demê ji bo ku tiştekî xweşik çêkin çêkirine ماوس وي بداران Oraya ya. ماوس بداران ne bixwazim veya bipirsim hevalo wê demê tiştek ku di nav şikefta de xêz kirine yani tenê wek dîtbarî ku bêjin ku way me wêneyê kir xweşik li vir çêkiriye ku çêkirine an sedemekî wî hebiye سدمك وي هبو چیه؟ نو بلاکو ماوس مثلا bi dorê وی چاخه مروفا خواستن تشکی جبره بهیلن Bihêlin. مثلا وکی مساجی کی وکی تشکی مثلا نها وان وازو ایکوان دبین وان اشارت تنی بسوس چه نکن سر مثلا وانا خیز دکن تشتا چیک دکن او هم جبو خواستنه هم جی کو تشکی بهیلن مثلا ام دور بونه ام جی دو خواستن مساجی کی بدن ویا چاوا بکارانیتنه کو بیجن بلا او مرو ویا باشتر بکن و مرو ویده باشتر بکن belê ماوس مينا كازيجن وانا سمبوليك بونا ماوس مينا كوانس سمبول حيوانا ماوس تشتا ماوس جبو تنيا جبو سوسينا يعني ماوس امهر نيچري بكن وسا مينا كوسا ماوس belê yani em karin bêjin ku wek bîranînê xwe wek têkilî em bêjin di heman demê de tirsê wanê ku çêbûye mesela wê demê hîn ajal hebûne gelek mezin bûne gelek tirsiyan mirovên wê demê xwastine ew tirsê xwe jî bi rêya wê neyan ji ber ku wê nexêzkirin li gor nivîsê hîn daha hêsantir bê ji ber ku nivîs jî hîn çê nebiye bi vî rengî hevan li hûn jî amade em dixwazin hem bi rêya çalakiyan em çêkin di heman demê de nîqaşa xwe jî berdewam bikin û bêtir em çi bikin fehm bikin Evet. hûn jî amade bin kerem kin hevalno hevalno ev kaxizê ku anha wek dişi ber rengê şikeftekî nefsa و ها وکی دار کیفتی کی nefsa وان em کبرم vana hevalno em ê vana çi bikin bifikirin ku hûn di şikeftekî Spas. de ne spas xweş tiş pê nayê em ê vana paşê rakin em bifikirin ku em şikeftekî de ne û tiştekî ew roj me jiyan kir em dixwazin ji bo pêşê rojê mirovên ku siberojê werin vê şikeftê em dixwazin li vir xêz bikin her yek li gor xwe tiştekî li vir xêz bikin ama li gor wê demê bifikirin Evet. ew roj me tiştekî mesela ew roj taybet kesên ku wê demê xêz dikirin ser şikefta çi xêz dikirin wêneya hejala xêz dikirin Evet. çi xêz dikirin مثلا وینه خو وینه دستی خو her wekî din erê Se- destê xwe jî çê dikirin ajala çê dikirin her wekî din هر وكي تنخوي تشيت كنا ماوس mirovan çê dikirin di wexta diçûn nêçîrê ویا جی wana çê dikirin ka em jî bêjin ku li gor wê demê em dixwazin tiştekî li vir bi hevalê pêşerojê em parve bikin ما مثلا دکانم Evet. ایرو تشکی ام چی کردم دکانم خیز بکن یعنی çawa جی bîne گوی îro داره ve مثلا ام ایرو تشکی چی کربن سه ام دکانم یا خیز بکن em ê bifikirin ku em di şikeftekî de Ha. li gor wê demê em piçê Evet. xeyal bikin hevalê hûn jî karin bi vî rengî çêkin mînak em bêjin ku em çûne nêçîrê em ê çi çêkin
Nêçîrvan. Nêçîrvan. Hûnê tenê yani hûnê ajalê çêkin ve çawa wî çêkiriye hûn çawa wê ajalê haniye her vekî din ne hewcê nêçîrvanî jî bibe. Bîranîk neke hûn dixwazin bihêlin. Hûn çi bihêlin? Ez ê destê xwe bihêlim. Dest keremke. Mavse. Destê xwe bihêlî. Ez ê tiştekî din bêlim mavse. Keremke nevanno. Ez ê net Ez ê dikarim mamosteyê reş Destpêk. bigirim. Bele. Mavse. Ez dikarim bi boyaxê din çêkim mavse. Kîja? Veya tu dixwazê. Ay em veya paşê bi avakî din ama keremke. Hevalê me azadin. Hûn çawa dixwazin? Ez dikarim boyajê çêkim Keremke bahost. Kîja dixwazî? Azadî. Ez jî çêkim. Ve demê hevano taybetî me got çi li gor baweriyê jî hîn tişt çê dikirin. Wexta diçûn nêçîrê taybetî hîn tişt şekil çê dikirin digotin em veya taybet em çi bikin li vir xêz bikin ew ê çi bibe em ê nêçîrvanekî baş bibin. Her tim em ê bişans bin. Dihêla baweriyê de jî wî çêkirine. Taybet dixwastine ku têkiliyê wan xort bibe, têkiliyekî deynin, agahiyekî Ez bihêlin. dikarim bigirim. Keremke. No. Kerem Van ji bo kan destê xwe jî paqij kir. Di heman demê de xwastine li wir çi bikin. Ez dikarim boyaxekî min bigirim Wek- gelo? Wek bîranî neke. Li gor wê demê bifikirin hevan nopçekî. Tamam mavse. Keremke. Li vir sanki mişaş kir destpêk ama çi bêlayê. Bitki boyaxşım nasıl? Ez dikarim boyaxê bigirim ji kerema xwe? Ez ya paqij kim? Ez her derê herimandim. Ez çi kirim? Tiştek nabe hevan derbas dibe. Wê demê jî piranî jî bi destê xwe çê dikirin. Mavse boyax dikarim. Kesk bigirim ez ê. Gelo em giş bile witînin. Em Wel destê ez xwe lewtan. çêkin. Em Ez destê xwe lewtandim. çêkin. Hela. He. Em destê xwe çawa çêkin. Ez dikarim boyaxê gelo bigirim. Destê min yêşî herima. Tiştek nabe. Destê xwe herimandim wele. Ha, hûn giş destê xwe re girtin Ez mantıqlî. ê pêçiyê xwe deyînim Musa. Xweş e. Ver. Mavse. Destmal. Em ê piştre paqij hevan İşte mavse boyaxê dikarim din. Keremke. Hevanlo, li vir de taybet wê demê em bêjin ku boyaxê ku bi vî rengî pir bi rengîn tune bûne. Wisa anha em wisa çê dikin. Lê me got ji çi ji hîn kevira komirê di heman demê de hîn rûn tevlî hev dikirin. Li gor wî ji çi dikirin? Ez Wek dikarim boyax boyaxê bi bigirim ji kardaniyan kerema bele xwe. bele keremke. Hevan li vir wê demê mirovên wê demê taybet em bêjin wek berhevkarî, wek em bêjin di heman demê de neçîrî, di heman demê de ji ber ku debara xwe bi vî rengî çê dikirin, jiyana xwe bi vî rengî berdewam dikirin. Boyax. Taybetmendiya wê demê bi vî rengî bû hevanlo lê me got bi sala dor bi dor piştî ceribandina mirovan pir tişkuherî. Pir tişkuherî li bingeh bi vî rengî derket li gor wê demê, li gor pêdiviyê wê demê, li gor jiyana wê demê hîn tişt çêbûn lê hatin heta vê demê. Nayba tê ku tişt neguherin, nayba tê ku her tişt bi vî rengî berdewam bike. Lê mirov dîroka xwe zanibe, bingeha hîn tişta zanibe li gor pêvajoyê, li gor pêşerojê mirov kare, pêşerojeke çi ava bike? Hîn bi wate, hîn bêtir wisa xweştir ava bike.
مرو دیروکا خو نزانم مرو نکاره پیشلوژیکی باشی آوا بکه نفسه اره اول نو مامسه براستی مدست خوشی لو تام دست ما برنگیم بو پر خوش بو اسکنم بویاقی بگیرم نبرش. شکرم آخو ام به حوالی خورا پار بکن جبه کو چالکی که می دنجی هل نه اسکن حوالو بویاقی دقیقه وی بکن دمی شکفت دا بویرنگی هینتش چه دکرن میناک چما متاف چه کر وی دمی مرو وی دمی تاف جیب گلک جبوان روش جبوان گلک بقدر و قیمت بو وقت شانس جی بکاردانه وقت دهلا باورمن نیه جی دخواستن کو پار بکن ده همان دمی ده دسته وان جبو چه دکرن دو گوتن ام لفرن ده همان دمی ده آجال ده همان دمی ده ام بیجن جیانه کو ویده می چاوا دیجیان تشتک نبه بهوز کاری حواله مرا پر بکی اجی تو خواستم پر حواله ببکم مرا پر بکن حوالو ویده می چاوا جیان چه دکرن جیان روزانه جیک tamam حوالو ام کارن دینن مامسه من تشتکی چه کر کو دو هب کسی کو هف دو ناناسن مامسه چتا ددن هف دو مامسه بله تکیلی خوشی به رنگی چه دکرن نفسا Öyle به mi? رنگی اجی خواستم پچکی وها چیک تووا ثابت دا امجی بجن تووا دا بجن اره از خواستم بله. تووا دا بجن چه رنگی بو چیکه ده همان دمه ده هلا باوریه دا ده هلا تکیلیه دا ده هلا ام بیجن کو همو هست خو به رنگی لور دناف شکفتان ده چه کرن هوانو باز دست و پر دست بکنه باشه. تشتک نابه دست مگلک رنگین بو جیانه که رنگین جیانه که هپار بنیرن چخاص خوش تشتر رنگین در دخه حاله نفس هوانو بصايا بوی رنگی هوانو ام بیجن کو میناک تشتکو هستین کو او جوی ده میهانی ده زمان بریا و نیا ام جی لور وقت پر کی خوش بن چاوایه ام وقت بیجن کو باخو تو خوازی کی جا هسته کی میناک چکی از ویا هب کی جویا بگرم دانی کم جیر ویا بلا ویا کرن که خیلی باخو نبم. تشتک نابه هوانو امی هستان چکی بین زمان هست چاوا هست چاوا باندور جیان آمده که ده همان دمیده ام چاوا پار بده کن میناک ام بیجن کو وقت کی خوش به چی رنگیه اره اره امرو وقتا خمگین به امرو گلک بیجن کو چه به بترسه هر وکیدن ابتنی مینه که کیه هون دو خازن هسته خو بینن بین زمان هسته کی بین زمان کرم کن هوانو لبر باته بی چیه هوانو ام هسته خو بریا وینه یا چاوا پار بدکن لی هنر تنی وینه گلو نه چیه؟ هنر هنر موزیک چه هیه؟ هنر موزیک شانوه لیستکوانیه بله هنر پر تشتانه مامسه هیوان هنر تو کاری تنه؟ رش بدی من نه وینه نفسا تو پینوسا گشی بگره هنر ده همان دمده ام بیجن شانویه ام بیجن چیه؟ موزیکه لیستیکه نه تنه وینه نفسا نه دست پیش بکو وینه کاربونه بوی رنگی بریا boyağa بریا دست خواه بریا کو تکیلی بوی رنگی دینن بهتر چه دبه؟ هسانتر بیه لگور بوی رنگی دست پیکریه لبسایا بینگه ها بوی رنگی جی umro xwastine ku hestê xwe nêrînên xwe biriya hunerê bînin ziman gelek gelek cûreyê hunerê jî derketine holê û di li wir de hatiye heta asta qonaxa bi vî rengî. اره Huner tune buna jiyana me de bi çi bûne evanlo? اوه بکیف بانه اوه خمکین بانه اوه نخوش بانه Nefsa? بلاکو هنر وکی رنگانه مثلا هنر موزیک رنگا شین هنر بویاق کرنه رنگا کسک گش هنر وها وکی پرچه جیانه منه Nefsa jî. Huner bi xwe jiyanekî hevanlo. Bi rastî mixwaz tenê mixwaz bi kurtasî bore veya parve bikim. Müzik jî hunerekî ye û bi kêfxweşî ye. Huner, nav hunerê de em karin gelek hestê xwe bînin ziman. Xemginiyê xwe, şahiyê xwe, kêfxweşiyê xwe, qehremaniyê xwe, her tiştê xwe, Em jî hemû tamam. hestê xwe, biriya hunerê em bînin ziman. Ew jî birêbaza tekiliyeke hevalno. Başe ku huner jiyana me de heye, jiyaneke rengîn e bi vî rengî, bi saya hunerê jî bi her awayê em karin gelek hestê xwe, nêrînên xwe çi bikin? Biriya hunerê parve bikin. Belê, anha
خلاص چالاکی ما تو خمگین بوی اتجی کیف خوشی شادی مجی تعال خوش تعال او تعال تشتي لو تعال. اره مجی کیف خوشیه بریا هنره شو تعال کام گشتی سب هفدوره پار بکن هوالو جیان به هنر خوش هوالو راست مگو دناف شکفته ده دستپیک مرواتی چاوا دستپیک کرنه چه رنگی چه هستی خواستنه کو عمل ورن خواستنه کو هستی خو نرینین خو تشته کو جیانه قهرمانی خو ترسی خو به هر آوای دناف جیانه ده بریا هنره بریا وینه حتی پیش روزه یعنی حتی ایرو شمارگی هاندنه امکارم فانا جی گلک نقاش بکن جبه کو براستی جی هر پرسه من نقاشه کی بسر بخواه نقاشه که کوره لی حتی اش دسته ما هات ببینن که بریا چالاکی جی و گوتنه هواله مجی نرخین هواله مجی به خواست بچک باره پاره بکن هوالو بله هوالو ام هیوی دیگن کو ایرو برنامه جی لگار دله و برنگین وک و هنره برنگین و خوش در باس بوه اون جی لکولین بکن پرسه ما گلکن روزه کو پرسه ما خلاص بو او روز چه به هوانو چکواته جیان نامینه نسا بقدم سروش جیان به مراخ به پرس به لکولین خوشتره و بواته دبه جبه که هر تش دناب هفده چیه؟ هفدو تمام دکه و هر تش دو گوهره دریکی دمت که دریکی دمت که هر بجی بله هوانو دسته مجی رنگین بو پر خوش بو امی روز هاتن داویه برنامه خو ام هیوی دیکن کو برنامه کی خوش به رنگی و کنره که رنگین در باس بو به حتی هفته یکدن بمینن ده خیر و خوشی ده و دماش